Arsngi shwa kapor ban poi kasngi ban pinskem ya karai ki pat ba bayanu kinjit kum kinong mi khman ki ban mi na ki constituency jongki ban le shikaying darbar thau an jong ka district council. Menda kasngi na kaliang ukertong ka INC Indian National Congress uba Rocky Marwen ukertong ka umsning constituency ulami na laying ban net kublekti kinong shong yo shong hat bat kinong nya kali kamay jong ka yo umsning. Hakatai ka jinglet yat kejat ukertong ka kongres hayau umsning ulayo bani kenduk markmat ikinong shong yo bat kinong nya kali bani kublekti bat ban kerpat ru naki bakin ailem ya kejing kershan ya u hakini ke election MDC ka ban salong haka arpoi terik urumpang. Uba Rocky Marwen haba keren hadin ketai kejingyat lenti jong u ula ai kublai ya baru akipat ba jong ka umsning constituency hakaba lajudan berbor hasenda jong u kamtam haka election MDC ka baladep. Bad hakani ka kenti ka bementa uba Rocky ula kerpat biang na kipat ba baro ki baju kershan bad ki bamshem la kershan haki por balalej bakin mi renti haka arpoi terik bad ban kershan yu ban ai kejing job kenang ba unyo ban net tiet mi district council na kabenta ka baha kamiat jong ka constituency bat kumju jong ka jela hibro kawai. Bye. Ma. Bye. Selamat Tuesday. Lawan. Bye. Ma. Bye. Hi, buddy. Đây, hôm nay sạc đi. Màu rong. Lên. Vào lắm không? Nước bộ. Con quên. Sạc chơi. Tuh. Nah, oke. Boleh lihat nak progres. Last kok. Stang sisnya sini. Tak tidak lagi. Mau. Tidak. Mau beri untuk. Apa? Oh, oke.
Ani yang bawaan. Pak, tak resmi asli. Pihak Qatar ya. Ayo ang baba. Ano yung Pak penduin na? Orang mas ya. Wish mama wish sakit. Betul. Sepunya episode tu. Wish mama, all the best mama, all the best. Hai, boleh? All the best. Aduh, school. All the best mama. School. Ano mami? Liga, ano mami? Apa? Ano ba? Eh. Ano ni? Orang-orang. Patrik kan? Wala. Mersha. Sana? Teh. Nalayo doon bro. Sana malik? Angin. Hai, Mary yang lawan terus nih. Hey, bubu. Pak, boleh? Oke, jalan yang mau. Ini pelok jadi sini boleh ini ya? Belum. Ini pelok sini. Oh, Pak. Không được gì đúng không? Beli pibaro ki baiba nong song jong ka Muslim constituency mga i Pak Rocky Agustin Marwin candidate jong ka Indian National Congress akan election MDC ke pemantang awan sa sinpat sa pibaiba nong song jong Muslim constituency hibaro kowe ang pamantang kaski nakalian jonga ayo banya kendo ya ki baiba nong song bat khamtam ladu ki bayo song dukan ki ba pre halala kikam inga kali kita dah kena nak kikam kicam ti kum kadak kum si mentang wan ban ke jingkersan ai pat ba nong song snok ti ngadap dar jing sokmen lah ka bang layo ban kendu yaki bat nakalian jonga ngabu kene ke jingkerpan ya baro ki nong song snok nadu ki khun samla ken the bat senrang long kmi ki long pa bangawan ban terwa yapi akani ke jingkerpan hakmat jompi ki pat ba nong song snok kumapila ay ngai ke jingkersan House Lem Arzal Khat Kendai hak MDC election wala da ngamla ban poi sha thong sa sisin pat ngabu biang ye jingkar pat hakmat ke jompi ipat ba ki bait ma sobha ailem ye jingkar shan ke jompi hakani ke kenci ke bamenta na angnut ban syakri ban nget ba ke jingkar shan ke jompi kan pun urlong ye jingtmu bat ke jing angnut ke jonga ban syakri ye ni ke dong ke than ke jongi bat khamtam ye Muslim constituency di baro kowe di boni pi baro I blame Kukudo and Richmond.